Kasta tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Kit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kasta tibiyag! Ay, awanan di asawam Karina. Nagsadaot, si kalatan tinamnamaon na. Makauma kayo nanang. Nilatan Salvador ti makikita yo. Isakit mo di sadot nga asawam. Ay na, Karina, kastalatan. Apay, kayat mulatan na si katimang manggad kat pakpakanam di asawam. Nga imbes nga iso ang lalaki ti agtrabaho, ta iso timang pakan kada kayo kadagiti anak yo. Kat sana bali tagtaltalon mat. Agmulmulay tinatnatang. Ahaw! Kumaan na damot maapit na. Agapit ang dagiti daddo maaman nalon. Angam isaw kat pulos ajak na puotan na nagapit. Ay, Angam ala, tapno awan mat maibagbagam kanyak. Sige, sana kun ngagsaupay. Makamukan. Tasyak, isaksakit kalaeng, ta anak ka. nanang. Angam no tagidaksam day tapa ng dilaw ko iti asawam. Ay makamukan! Ha! Mga lakamot nga rodan iti tangdanam nga agaywan kadagiti anak mo. Tadyak kayaten ti agaywan pay. Ha? Ha! Tultulungan ka! Ay aywanak dagiti anak mo. Angam kaguranak. Gaputa dilawag ti aramid ti asawam alanggong. Kwa nanang. Langgong ta asawam! Sadot! Ha! Awan kat babain na Asika nga asawa na timang pakpakan kan kwa na. Karina, ilan ako man iti. Kanak, kaya ko timangan. Anya? Day talang amin agin inom ti araramidem mat Salvador. Nabartag ka manen na simangpat. Diyak nga ron, kaya tiyagan dito'y balay. No iti aldaw. Tada, tinalaing nga inam. Ha? Kus sila panak. Dapot asadot kamat ngamen! Ay, Salvador aya. No di mo kaya't ako silapan na kaninanang or no sam tabiyag mo. Ay, madingamin ti aramid mo. Sadot ka. Ay, Nida. Hoy, Salvador! Nakaturogan ti kasarsaritak. Bayak di ta supa amaturog. Ilak ko ti ridaw ti seledni. Tapno sana makastrak. Disturbo manen iti panaturog. Day, si kamot day tamasabat ko marinida. Napunno itinatang ta sinusuon mo alaba. Aywan Mari Ignacia, tanagapit ni mulong itinateng na. Tumulong ak nga agibunag. Aya, ay imbag ka pa'y tanagagat jay manugang mau. Kastala tibiyag amaray, nasken nga aggagal. Tanusan agbisay dagiti dua nga anak dakin ni Lisa. Ay, imbag tanagagat jay manugang mau. Jay manugang kong ay awan. Ay adaman nga tani jay balay damat maturog. Sige, Mare, ingkan. Tadi kakit maktangan anak kasusoon. Mala, mangalakan iti dengdeng maray. Ha? Ikanak, Mare? Wan maray, sigay, gumawat kan iti may sa arepet nga otong. Taimbag lang nga ilaok mo iti dengdeng. Ay, agyaman ak nga ron, Mare. Sige, gumawatak di talabam. Nay, mayat kapuros day ta utong bagay. Mayat ti kasta kapuros ta nasamsam idengdeng mo na. Tadamot tayo ukraken kamatis dita. Isaon ti pangilawkam. Ay, wen lakay. Ay, apalak man ni Marinida. Ngamen, nagagat tay manugang na. Kasita, agap-apit naman ni tinatengda. Kasjay ati manugang, nagagayt. Tay manugang mungay, sa daut? Wen nga roda.
Ay, jakman mo ken ni Karina, ta itulok na akasta. Ay ayatin na nga rod mait, di bayam. Ha! Imbag kumano jak makitkit at yaramit ti asawa na. Inaldaw nga da kiti balay da. Tao awirak nga ro dagiti anak da. Ajak agkid daw iti tangdan ko. Angam ni Salvador ay apaw! Day talamapan mang sisiim iti arak ti amuna. Ay, Inton rumwar iti balay da. Limpyo. Angam inton sumangpait. Agdiwar-diwaran amag na. anyangay nga raod kat sadot mait. At ay tala arak ti mapan nasisiimain. Isuaman ipod inton bigat. Sa anak amapan ijabalay da. Ha! Makaamon ni Karina. No awan agaywan kadagiti anak na. Pagkapay mulong. Ano man ang tiapit mo? Kuna, taday jela panagmulat ti amok at trabaho. No jak sayatan ti panagmulak, awan mat maapit ko. Una, pare. Wow! Naihimas ti arak nang runa katadapay pulutan. Sige lang, Salvador. Siyatlat ta. Ay katuwin mo ta pare. Paborito ti ginatang mga arak. Angam ne. Bitin. May sa labot ti sangsangon tayo. Amom, pare Salvador. Para kada kamila kumakan ni mulong day nga arak. Iso amay sa lang tinginatang kaw. Ngimay ka ngamin. Iso talaga kurang. Kasla di kay narwam kanyak pare. Sika nga, pare Salvador. Kano kamat nga agapit? Ha? Kwa, kasano nga agapit ket kinantigas dagiti natenggaw. Awan na. Asikaso mga mindagiti mulam, Salvador. Dapno agapit ka mait. Oh, bayam dita. Timanakem. Adda maapit na. Kasta na tibiyag. Anyat? Kunam? Alberto? Ti kunak pare. Timanakem. Adda maapit na. Ibagbagam ka diya sa anak amanakam, taawan maapit ko? Kwa, ano agapa kayo? Gusto malada ito pa nagiinom tayo. Sige, agawid akon pare Salvador. Sige pare. Nagawit ka nga rudan. Dahil nakmet agluto. Kasi mat ni bakat ko, no isupay lang ka agluto. Kat nabambanog, anagga po iti trabaho na iji ile. Pwe! Unamlan manakam kayo at tawa. Gawid ak madlangan. Saan ka narumwar italakay? Gaputan alpasan kinalak alif ko. Saan nga umay ni nana nga agaywan kadagiti anak ta? Iso asikan ti agaywan. Apay asaan niya umay ni nanang mo? Ay di ka nagsaupay. Basta sikan ti mangaywan kadagiti doang anak ta. Ay saan? Ingkay pan kada nanang mo, ta iso ti mangaywan. Inakmat sarungkaran dagiti mulak Anya? Kaano pa ya sinarungkaram dagiti mulam? Ita nga rod. Sige. Inak nga rod ipan dagiti ubing iti ayan dananang. Tapno makatrabaho Mbala, agawirak. Basta dito'y balay. Tadyak kaya ti mapanidya balayo. Tamasurunak iti asawam. Sana bali nanang, takunanamot amapan na sarungkaran dagiti mula na. Ala, sapay ko mga rod takasta. Sige nanang, makaamo kayon kadagiti anak ko. Tama nga numaladawak iti trabaho. Sayang ti maikasay iti sweldo. Sige. Dito'y da maturog. Inton rabi Tapno saan ka na marigatan. Tatalaga jak kaya ti mapanidya balayo. Uwan nanang, nuday ta ti kayatyo. Kunak manunapan mo sinarungkaran dagiti mulam, Salvador. Adda kamot gayam dito yung istor ni mami nga makaininom. Tatang, kasta laki biyagmot Agragsakmot na tao sagpaminsan. Anya nga gragsak. Ay, awan mo na manugang. Kastamlatan.
Parikot na ka ti anak ko. Ha? Inak malaing ay. Bayan nyo dahi, pasensya kayo iti katugang. Talaga akas jay na. Ay, mawatan ba, Salvador? Sige, kinay. Tira ti siya. Sige, shot tayo. Ay na bakit? Nakatsamba ak. Nangina ita ti sili. Iso nga apitin tayo nagitimulak. Unlakay, iso nga agapit ta ita, tapno mailakutan. Ay na, maragsakan ak. Agyaman ak. Lakay, ayabak dananang kantatang, tapno tumulong da nga agburas iti sili. Ay na, Salvador, ayan nga iti apit mo. Kunak man na asikaswam dagiti mulam. Inigas da nga rodan. Apay, di ka umapal kan ni Mulong? Nakatsamba ita iti apit na asili? Oh? Nangina ita ti sili. Iso anak katsambada. Angam si kangay. Ayan ti apit mo. Inigas nga rod. Kat, kastam latang arudan? Ha? No di ka agagawa, talaga apanawan kan. Ha? Makauma kanat. Awan talaga ti bain mo. Nagpuskol ti rupam. Saan matakas ta? Bakit? Kanayon da ka lang arudan apasagidan dagiti dadakkel ko. Di ka pa'y lagnakam. Talaga napuskol ti rupam. Awan pa nagbabain mo. Ay, agungat ka, ha? Ita, tada dagiti ubeng ijayan dananang. Ag naudakmatan ijay. Panawan nak? Ay, makamo kan itibiyag mo Kasano ako niya eh? Ay, awan bibiyang ko kan ka. Tangay sadot kamat nga asawa. Kan ama ti pamilya, panawan da kan. Ah. No kayat mo ti mangan, agtrabaho ka iti pagbiag mo. Mabisida ka talaga. Pulos nga awan natda iti pagbagasan ni. Insupot amin ni Karina. Kat impan na ijibalay dananang na. Nag-alasin. May turod na nagbisina ka dito balay. Mabisina ka talaga. Pare Salvador! Pare! Oh, Kaya't mo ti sumurot ka niya. kuha pare. Aguli ka man. Apay nga aprusam tachan mo? Mabisina ka namin pare. Ah. Awan makan ko dito balay. Ha? Ano yan eh? Unay data. Mala. Apag iso. Sumurot kan kanya. Tapno mangan ka. Inta makipangan iji balay da pari mulong. Ah, Nagpinikpikan ka. Kat iyaw awis na. Iso mapanta. kastaya. O sige, mapantangarod pare. Makanta ta. Ay, makanta yun eh. Luto na yun pare. Dakkel tinaglakwan mi iti apit masili, pare Salvador. Ay, nagadungo ron. Kasta ka di pare. Sikan tumit ngamin. Di mo inaiwanan dagiti mulam. Ken sadot ka ngamin ngagmula. Sayang dagiti mulam. Awan na apit mo, tanaigas damat. Ken nagkaruutan dan. Huwag nga rod pare. Mayat mo't lahing no aggaget ka, pare. Ta sayang jay dagayo at di mamulaan. Huwag nga rod pare. Ken, pimanaw pa yung dabakit ko. Makamuak ka nun itibiyag ko. Iso nga ita, aggaget kan, pare. Huwag nga rod pare. Kastay ko na ni pare Albert. Ti manakam, at da maapit na. Huwag. Aggagit akon pare. Tamang ano sa andak asublan ti pamilya. Ayos nga rod. Musigilan, pare. Mangan kalat ta. Ado ti sidaan. Nagpinikpi ka na, kastanda ti panagyaman ko iti dakkel na apit ko. Awanin. Talaga karuutan nun to'y minulak iti natay. Sayang mat ngagpaiso niya para Albert. Anya ita ti aramidin ta. Tayo nawis nak dito'y talon mo. Tulungan na kagdalos iti ruot. Ken agmula pare. Saan na bale? Ta ikangkanto iti tangdan mo. Sigurado ka tangdanan na ka. Di kagdanag. Talaga tangdanang ka. Sige nga ron. Apag iso, tanalpas tayo kontrato kakabiti. Iso ang mabalin ka tulungan dito'y talon mo, pare. Damag ko agim magat ka nun ti asawam, Karina. Naglawa ka nun ti minulaan na.
Isuti ko na ni pari mulong idinasabat ko, nanang. Nasaya at mat no nagnakam itan. Sapay ko, maa. Rumbang laang ngagsalukag. No saan ngagsalukag, talaga asaan kami ngagsublikan kwa na. Oh, makita mo't Karina. Ha? Naglawad iti minulaak. Ket sapay ko maata makatsambak mo't iti nangato a presyo. Pasig asili ti mulak. Tabarang nangaton tulat ati presyo na no apitak. Maragsa ka naklakay. Sapay ko mata saan mo abaybay ang dagito'y amulam. Tadikat sayang ti gastos mo. Ay, saan itan bakit? Aggagat akon. Kababain mo't ngagpaiso ah. Asak ti pakpakanan. Imbis asika, kandag iti anak ta ti pakanan. Lakay. Ang manipod ita. Agbalbaliw akon bakit? Aggagat akon. Tapno kunain mo't dagiti tao ang manakamak. Ha? Pinasagidan dak ngamin idi da pare Alberto. Kunada, ti manakam a tao at da maapit na. Kasta? Wen bakit? Iso nga ita. Aggagatak man. Tapno damot maapit ko. Sige lakay. Agyaman ak nga rod no kasta. Naragsa ka, gaputak ko na mga agbalbaliw kan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti manakem a tao at damaapit na. Tampok ditoy programa tayo. Kasta ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay. Ken iti met direksyon Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kasta la ti biyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.